njengoba ngisho ukuthi ngeke ngahlala e-rehab. Yeah. Ngahlala la e-rehab lo fethu lo umnikazi wayo kukhanya rehabilitation center wangasekhaya kule nje noma wabona ukuthi ukhaya ngeke sengiyashisa. Yeah, ufunwa abantu. Ngifunwa ngapha nangapha. Bakufuna use-rehab manje? Nje shama up and down njengoba ngehla ngenyuka nje la eThekwini. Yeah. Waba neqiniso. Prophet waba neqiniso. Angibheka athumela abantu. Ngize ngitholakala yabo. Yeah. Yini kahle kahle yena is like uyabona ukuthi ngisengcupheleni ukuthi ngife. Yeah. Yabo lonto angeke ngimlahle ulinde uma wakhe. Ulwela nje mfethu ukuthi sizakale yena uma. Yazi wancamela ukuthi asarende indawo yakhe ukuthi kube ingoja mina. Atshela uma uthi khuleka ungakhokha lo 14 days wokuqala. Ngoba ngizobe sengimzamela something ezomkhipha busy la ngilwela ukuthi nje angaphumeli ngaphandle. Ngoba bethi la professor fresh yonke into ya flow menginenkinga olady kanje okay zama umuntu nginethekeni la. Yeah. Ngivele nje ngifonela eThekwini mamazi ngicela uye ekhaya uma khona something azonginika yona la ngampela uzohamba adlule president into engifunayo uyangithengela. Ihlale la professor la ngaze ngathola khona ispaniye khona e-rehab. Na yabo nje lokugcina sengijwayele is like manje ngisekhaya. Ukuvuka kwami ekseni nje is like nje mfethu ngaphela usuku ngihambela ngetrunk la abantu bagadwe yimina la. Yeah. Onginenkinga nje woza kumnqobi nje mfethu awusabhemi vele. Professor ngishange elonda ngathi ngiona ngishaya umkhaba omngakanani lapho. Bro ngifiti ke vele mina yabo. Nje mfethu yonke into i-right. La sengenza lezi zinto ngingakhanyi ke lokhu yena nginamantombazane la. Yeah. Sekuyangivuka phela uthi ngufana. Yabo cabanga la into engiyenzayo angithi umuzi owodwa lo. Yeah. Sihlukaniswe e-dining room. Kamera lamantombazane labafana. Ngekhathi abafethu bexoxelana la ukuthi fresh mina mfethu ngisuyendaweni kanje. Yeah. Mina ngilala e-dining room. Nabafethu nje ngazi kahle ukuthi hayi laba sebenesikhathi bela bona abantu abangangihluphi bona abantu engibathembayo. Ngoba la nginokuphuma umuntu mhlawumbe ethi abafethu ngifuna ukuya e-toilet singanaki mhlawumbe uqoqa amateki. Avela asuka aphuma ebaleke lo muntu. Le ndawo esikuyona indawo eneyinkosi. Ekseni sekuyicaleni ngako umuntu ubaleke mhlawumbe anqamule emzini womuntu. Leyo nto yazi akufana naselokishini uvela udlule nje emzini womuntu. Kodwa nje icaleni ngako ngoba ngazi ukuthi manje izidleke indawo yakhe is like idleke samaphara nje abantu bangalaphana nje babesithatha nje ngaleyo ndlela ngoba i-understand indaba yephara ngapha. Saze waze nje mfethu wancamela ukuthi labantu bezwile omzansi lo bhuti Maswedi nje kube khona into like i-meeting ukuze sibenze abantu basemphakathini be-understand. Senzelwe ikhipha ebhaliwe kukhanya rehabilitation center ngemuva ipolicy yaxolisa ngamaphutha ethu. Ingale ndlela abantu baze bagcine besi-understanda ngayo ke le. Mengifuna uye esitolo fethu njalo ekseni mina fanele ngiye esitolo. Yeah. Wena ushiyele umzali imali ngiyabhalisa la ebhokweni. Bafethu ekseni nifunani mhlawumbe angifuna idrink imnqobo siphathele ogwayi. Yabo ngideduct la ebhokweni imali yakho nje mfethu siqwale ikhipha ukuze bekwazi ukusibona abantu. La njengoba ngisho professor sengibhamba is like le ndawo sengiphenduli kwami into engifunayo ngiyayenza. Nginefoni la ifoni yami njalo ngolesihlanu ngene airtime ka 200 ukuthi ngisiza abafeni befuna ama-visits akufonele emakhaya. La senginentombi professor. Intombi yami la enye le enokuthunyelwa uma. Ngiyakwazi ukuthi ngilalise la. Yeah. Ithekene enginayo ingane yandengezi. Yeah. Yabo sinokwenza nje mfethu is like mfethu ingane zethu zonke lezi la ngomabhuda nomama. Professor kuseni sibaphekela iparish bonke la. Mpuphi inqwabi ngazi baphela iparish mamazi
ubambe laphana ifridini ziphizi yapho uyofrya laphana asidli thina lento edliwa ibona yabo nje mfethu sizenza special thina senginomkhuba wani wokhiya ekamereni labafana ngiyovula ekamereni lamantombazana nezinja zami ayithi la ngihlala nazo zabafana awuhlali la unganayo ithekeni kodwa fanele sishaye ibucula into yethu singabanje umuntu ngoba mekuyabheka fire isitofu kuyaqhubeka akukho okufihliwe ongaveli ngihambe ngilibele ngiyenza lento ngiyajula kuyona njalo ngama weekend ithekeni nokufika ngivashele ngiyilalisa umgqibelo isonto ngomsombuluko ihamba izinto engizenzayo la ngazithi indawo yami le sengikhohliwe ukuthi uzokwenzani indawo yani le la I came to rehabilitate myself what is ngizohlumelelisa isimilo what is like umjondolo wami lo ayangena ama complain supervise ayafika kwi manager gcine sengixabana nolova professor la is like angisathanda umuntu la yini is like mina ngiyakhomba anginayo indlela yokukhuluma mfethu Nqobi vula meeting la ngeke awuthi kuye living kancane yena unqena ungitshela straight nje ukhaye shiya phansi wara unezitori kakhulu yabo awuye living angiphoqoza ngenza umuntu understandayo like mfethu asilinde vele uyazi bonke abantu abala o 14 days asilinde bonke labo 14 days bephele and then usuyabuya uzoqala phansi nabasho uqala ngoba bayobe bengakwazi lapho njengoba professor ngitetelwa ngihamba la Rehab angikwazi ukubuyela ekhaya kamasha ayithi ngifika la bengizocashiswa kodwa sengenza okurongo sekufanele ngiphume ngizoyapi supervisor azwele ifro yakhe ihlala nengane yakhe entombazana angiyobo mfana kuleyo ndawo leyo khona mfethu kuthiwa samkelo ebezizwana naye kanje naye ube nenkinga zami yazi sacrifice supervisor nobabili hambani nelaphana isenanda la nampela sithatha impahla zethu asiyalele kamnandi afonela ifro isihlangabeza ifro kamnandi ifro vele umuntu osaziyo nje like feel at home njalo kupheleni kwenyanga uma ngifakela igrocer uma lo mfethu ufayela igrocer iyona supervisor nje asiswele lutho kodwa professor le mali sithunyelelwa yona damn bro iyona lesibuyele seyidakamizweni isenanda la ubokwazi idakamizwa ngitshele professor umuzi womuntu lohleli khona umuzi womuntu siyabuyela la kuwo siyaqila futhi kuyona wonke asabambeki la umuntu wesifazane lohleli naye akana chance akazizali yini ile life lemnyama futhi abe semhlonipha lo muntu futhi abe simthathisa okwamzali wethu ngendlela yena ahlonipha ngayo yini akekho omunye umuntu wesifazane usunderstanda njengalo yana statement sokuthi ifro yakhe isebenza ngathi uyasunderstanda so usikhotheni yazi uhlula ngisho umzali ongizalayo uyakwazi ukuthi abekezele ahlale nomuntu azi kahle ukuthi lo yinja kodwa sihlale naye engana story nathi mfethu ngeke ngwaqamba mangithi mhlambe bonisa sesibanga ithina sabuyela la kwangafanele sibuyele khona lo mfethu engize naye la okay okwakha akukho nzima nje ngokwami uyamthanda uma wakhe and futhi akanawo lamacala la aselokishini uyilo muntu enobehlupha endlini kubo yabo siyaqala ngena ama complaint la kufonela abazali bethu nakho sekubavukile ayingeke labo sebenokufika la bengagezile nje sebeyangcola basagundi ngendlela esithefika besenza ngabe sanshot njalo siyageza sibanga ukuthi ngizoqoka kanjani mina sifuna ukubonakala la mesihamba nje amatsikeni angala nje thina sobabili plaza sibona bala is like nje mfethu yabona nje mfethu kodwa khahlela nje ngeenyawo konke lokho siyaqala ingubo esinazo professor ingubo ezintsha besithengelwa zona sise Rehab sivula indali la siyadayisa makavela masebhako yini vele uma usiyathemba ukuthi umnqobi njengoba lapha uright sho yonke into back to square one
Nqobi mayifona mangishawa isicathulo ayidonsi professor linda inyanga iphele mfana wami uzosiletha uyazi ngiqoka into ekanjani kodwa lezo zinto ayidayisa zonke sala nalokho ongakhanyi lokho ongadayiseki engangikugqokile izwa professor la lo fethu lo uma wakho uyamdonsa ubuyela kubo isala ngedwa la kusaleni kwami ngedwa la kodwa nginamhlaba ngizoyapi akukho ngidlula ukubekezela la ngivuka iqunga isela phela umnqobi umuntu engangize ethi la ngivuka iqunga like mhlawumbe ngiyabulala nginequnga longitshontsha is like umaster bengayona le hlobo mina mfethu like ngikhipha ummese ngiyampuca umuntu engibone benginokusaba lokho kodwa yabo when it comes to stealing bro bastard ngiphika ngize ngikhale it's theft ngiyashaya theft nyawo ngiyawushaya professor khanda ugoqogoqo la endlini qala kwi-gross inguba ngathi angisanazo sengisale ngedwa qala kwi-gross methunyelwe cabanga lo mama methunyelwe imali ngiyazi usitesha lapha under the mattress qoko ngiyashaya imali le mali ezosiza mina egcineni le mali yenzela ukuthi like kukhona engikudingayo ngingacela for sure ngizokuthola kodwa buka how greedy I am through it drug mfethu lingirola ngicamela uyithatha yona le mali feza idingo zami senginokubuya ngingalali la ngilale mntakwe ungangitsingele ngihleli la ngihleli khona kwase yibo sekusile buka futhi lento ukuthi yabo futhi mengithi ne demon phakathi uyibuke le nto ungalali uhlala nje ulibe kosekuseni siyacomplainwa la sekufanele ngihambe la professor emphakathini cabanga mfethu yabo lo mfethu bengihlala naye la asarenda uma wakhe professor yini ngendlela nje bese sizwana ngayo is like ubhuti kimi Nqobi emlazi nginosisi wami uhlala nengane yakhe ufana nomtshito omdala khona is like uyaboniswa usisi wakhe like sangoma kanje mina ngingakusiza ube safe hamba uhlala khona ube umfana wesithathu khona uyazi ngithathisa kwengane yami kunokuthi uhluphe ulindiwe ngale moswele something fonela mina buka lo muntu ukuthi sacrifice kanjani ngayithola inkululeko ngiyahamba vele ngisathandi la sengijampile hayi kuba ngingathanda ukuhlala sengishawa amahloni ukuthi ngizohlala kanjani nomuntu engazi kahle izolade ngitshontsha imali yakhe akude ukuthi akubone lokho bangisiza ngiyahamba ngiqoqa ikhwama zami ngiyageza ngizolandwa imoto la vele fike emlazi professor emlazi ngoba masho mina ningazi kahle ngizobona lingivuka iqunga lami professor ngiyaqala ngizwana nescheme esirong la ngizwana nami nescheme esirong la ngibuyele ema-drugsini ngeke ungifice ngihlele endlini mina la kufanele ngabe ngihlala khona umama wabantu wasacrifice ukuthi ngihlale khona ngisho efona kuthiwa ikhona leyo nje lapha akaze umnqobi uyidakelwe ungenzansi le emtshondolo ubhizi ushaya impahla zakhe shaya theft la endlini umuntu engimtshontshelayo is like umuntu wokugcina manje obonisiwe professor yabo usiza abantu la ngifika yabo ekamerweni khona ku4 room la ngazi ukuthi ikamera ehlonishwayo lela livulu sinomi kanjani kunama duvet amasha amakhethini amasets ngamasets ithe izinto ngazi ukuthi like kwakulungiselela ngazi lezi zinto zezulu mekuzothiwa yini uyathwasa mozolo umkhwenyana mezombathisa ingubo yabo into kanje khanjiswe namabrosa ngazi nje kwakulungiselela into kanjani ngazi nje ngifica nje lezi zinto nakhona ngazi ngiyapha emakamerweni asemzini yabantu ngiyavula zinje la iqunga hleli la
ngiqaleke ngiyashona professor sengiqalile ngashaya imali yalofana yesikole imali yokuthi edle esikoleni ngishaya phansi kwamantrans ngigqokise ibhaku yakhe lofana icathulo zami nezakhe ziyalingana hey ngidayise professor sebhaku yakhe uzoyibuza ufana ubuyele esikoleni icathulo zakhe mtshele lo muntu akangazi lo muntu angizalwa naye professor hey usanalokho nje ukuthi ayi uma ungilethela isela ngizohlala nako ngoba for sure usezwile ukuthi ngumuntu okanjani hey yabo lezi zinto professor ngikhuluma ngazo amaduvet yonke lento le mengiqalekile ngiqalela khona eCameroon ngidayisa lezi zinto e17 hostel hey kwekwenza ukugcina suka kamashu mina ngwakamashi semlazi mlaza kanti angazi ngisukela abantu abarongo labe ngibangidayisela lezi zinto yajumpa professor yafunakala impahla ngizoya ikhomba apha e17 we hayi ngenze nikwenzayo professor ningangishanga e18 mina ingqumbo engaka e18 ningiboze ngeke ngikhuluma iqiniso kodwa yabo meniphethe imvubu awukhiye ukhiye ngithi ngiyibona ayona into engiphisayo yonke ngiyayisaba imvubu hayi ngiyayisaba hayi yabo lo anginamahloni akho and futhi mama ngazi ukuthi wayazi wayiphethe nje lemfishane intsilane nimvuke intsilane bangikhumula iblue ngasala ngetrunk bangibhunyele ngamanzi akangishayi professor libele la ezansi kwesinqi awemanga azithi ngithokwa ngogesi mfethu yezwa ngayikhomba indlela ngathi ngala ngisaba imvubu ngiye igwegweni hey bengiqhube mfethu bengiqhube kade uqhutshwa hey bengiqhube la engizophunywa kanjani la bengiqala azinje la emva kwami yini iqwayila ngizofela emlazi ulindiwe la ikhona haya sambe ngizoyikhomba into zini ngifuna kuyobakhipha phi u-freeway ngasemangosuthu no freeway isilima ngiyazi ngizongena emgaqweni imoto ezikhona nginendaba yona ndlela ukuthi ngibaleke leyo ayikhenye ayimefika la yima ufuna ukuyibulala singabulala babona ngifuna ungena emotweni uyajwayela wena ngithi ngamalume ngiboshwe ngentambo la ngemuva njengembuzi ngiqhutshwa ngayo intambo le yabo khona la ngithi ngiyabaleka khona ngabaleka ngena esitamkokweni yabo kunotshana ngibona ukuthi isitamkoko ngangena ngavela ngiphuma nginjani udaka la ngimnyama professor intambo la ukuthi mhlawumbe ngiyakhishwa nginyuswa ngayo intambo kuthiwa athi muncu ngabe ngiphuma ngiphuma ngimanzi futhi nali oleta lichaza libele litsenje ngemvubu uyajwayela babani imvubu la inceni yo ngisho ngathiwa sengiphahlazwe kanjani kodwa mekwathi conje ngale mvubu ngithi qala la nayo imoto yametro amaphoyisa awungisho ngenhliziyo ngithi hawu ninamanga nini hambile manje ithe sithi methi siqhamuka ngingene emgaqweni umuntu umdonsa intambo le yacisha ngithatha leya moto izipine kanje kwenze njani la baba bafuna ukubulala baba bafuna ukubulelelani avule isicapha bathi asho ngento bo emoyeni ayibeme yabo ngeke khona unginyonyobela professor nginakile ngezwe nje ngento ekhanda wakuthula kwami lapho yazi ngiphapha maphi angisazi ngifike nini ngisemshiyeni bo kwenze njani la ngifaka idrip professor yabo idrip ipipe lenyukayo selibomvu shuthi isiyenzo okuronga ayisawafaka amanzi sengimunce igazi ngikhatheleni iyona lengqilazayo ngilele embedeni ngiqondile
ngikhunyuliwe izinto zami ngifake lento engathi iphini ifana la ibhendela yibo futhi kwenze njani lana mfili mina ngithi ngiyazi ikhanda lenkenkethe ngishayekile la samsam la yabo i-reflection yesibuko uma ngithi ngiyabuka umlomo uvuvukela ungake la ngaqhuma khona la okay ngiyakhumbula la sasinqamula endleleni yasesikoleni igate zafica livaliwe kwaba umina ukhiye kuvulwa lelo gate ngoba ngavele ngabanjwa nje kanje ngaphoswa lavuleka igate kwavulwa ngami ngivuke la akuvukeki professor yini i-drip iyangidonsa bese ngidonsa igazi yabo le nto ngiyayivuma le yanto mhlawumbe uqhelazo induku ya induku yayingigqilazile yona kodwa yabo leli side leli engangifake ngakhona le drip le isandla sesingafuni ngisho ukuphakama ngithi ayingeke phela ngizobulawa yonto ilento le muncu lokuqala la iduma ekhanda ngizoyaphi anginamhlaba nje anginamhlaba izwe silima sicabangani sicabange wonke ngekhaya kaMasha la ishisa khona bhe insimbi ila ngicabanga ukuyakhona yini ngingabuyeli ngala ngiyoxolisa yini ngingabuyeli eNanda ngiyoxolisa yini ingane noma ise-rehab ngiyokhotha amayekeke yabo nje ngisarende ngixolise ngayo yonke indlela ufuna ukubuyela la ngazi khona ukuthi isesihogweni ngizothi ngifika ngibe nginquma khona cabanga ngigoqa abantu la abazoyibonela abantu basemakubo la senginqikene emoto nabangani bami ngendlela nje obokuyi mix masala ngayo ngicine kukhona imoto leyo MLM ngicabathi bonke bashonile abafethu ngasala ngedwa yazi bezwela abantu bengiphi imali professor ngibele ngabe nje ngishaya leso story ngize ngiyaphi ngasegatini ila ngibona khona sengibuka ukuthi isiphi lesibhedlela please ngishiyeni ngifuna ndangikwazi ngisho ngikwazi la angana nendlela eyakaMashi kephi ngiyaqala nje ukuze mlazi njengoba sengizoqala amacala ase17 dayisa into zabantu warawara la ngifakwe ibhandishi kanje njengoba ngifake ibhandishi ekhanda ngilimele ekhanda ngiqhuma umlomo which means kufanele ngivele ngamehlo kuphela ngifake ibhandishi yonke le ndawo ngigqoke lento le ngaphansi angigqokile i-trunk lade ngigqokile ngiyazi iphelele datshulwe imvuba ngazi ngenquni ngoba mfethu kuhlekwa kushoniwe mfethu qala la sengihambe ngibheke emgqomeni ungazi ukuthi ngiyahlanya igazi lithi nje bheke emgqomeni nali kuyi-blue one ngigqoke la nasi neskipa la ngigqoke ngikhumule lento le manje ikhanda ngizoyifihla kanjani security izongibona mina ngithi ngiyanyoyoba lapha ngasendlini se-security ulahleli ngigobe la ngisitho udongo ngihambe ngamadolo ngiphuma nayi itaxi la Thekwini ngathi ngisho ebhasini ulukuthi webhasini imali nginakade ngicela abantu la ngaphakathi ngehle workshop suke workshop ngihlabe yakaMasha sinqawini gcwala imoza yakulo mama mfethu lindiwe mfethu yazi ngithi noma sengikwenze konke professor uthi umhlaba noma usumncane evele kubuya uma mfethu there is no place like home futhi ngampela ngifake ibhandishi igcwele ikhanda ngiyafika egatini ekhaya leli engangenisa ngalo labantu ngikhumbula ikuthethe labantu qoqoqo ngishaya ingidi aqhamuka inja la ufufu yakhonkotha inja avula uma umnyango akangiboni uba loyo ngizophendula ngithini ngeke aphume lapha endlini mengathi umnqobi nje ngeke aphume uzovela vala umnyango thuleke nje kanjalo showcase usayizwile le story lezi ifoni ishesha kabi ifoni uthi ushawa nje umuntu osefonini usushayiwe efonini ngiyashesha ifoni uyashawa la kodwa umuntu ofonela uzothi useshayiwe nje ngisho wayesekwazi lokho shuthi njengoba ngimzibe libethu ubaloyo ngifuna eze ngizenza umuntu ongakwazi ngisho ukukhuluma aphume mfethu uma umpofu kodwa ngalo lo lasuka ebusuku avele nje washintsha wabomvu sengitsani
amehlo khalinye embezi yeni Nqobi ngenzani kanti kuzoze kube yinini oledi ngiyaxolisa wena ingoma yakho leyo sikhiphenye futhi ngiyaxolisa nje engihlezi njengoba ade ngisho bra wami uthi uyena umuntu engimhloniphayo leyana uyena futhi namanje umuntu okesho ukuthi hayi ngasenhlonipheni Mnqobi is number 1 inkinga yakhe umtshontsha nje kuphela angivumele ngene la ngaphakathi fresh yini kwenzakaleni ngimtshela sengizwile sebengifonelile nje bangitshela manje ucabangani ngiyamazi njengoba esimanje ucabangani uyana vele uzophuma ne-answer ungikhomba phi mengenza icasa kwangibaleke kamaphumulo hayi la ngahlaleki khona professor lento nje ngazuthi idaliwe iyaqondana uvele ufuna ungisa la engingafuni khona la ngasikhona ngesosi le ungayakhona itholakala ufune ngishuthi ngiyofa mina i-arrows lapha kodwa uyazi uzama ukusave mina ngizoya amaphumulo ngeke kuphela 2 or 3 days konke sengizoyintshontsha khona ngiphume nje iyona impilo nje mfethu ebengiyiphila leyo mfethu yabo impilo like impilo yamanga yabo ukuyigoqa mfethu nje yabota namhlanje mfethu namhlanje zonke lezi zinto engangizenza ingakho ngikukhuluma yabo yona ndlela nami ngike ngizame ngayo ukuthi ngikudlulise ngonile mfethu ngibonile kodwa buka still namhlanje ngisasavana fresh ngiphelele anginayo ingane cabanga mawucabanga do you think when you are in control of your life uyayicontrol impilo yakho mhlawumbe there is someone esingamboni or there are spirits mhlawumbe okuyiwona acontrol impilo yakho wena mawuhleli uhlaziya ngoba umuntu ohlakaniphile indlela okhuluma ngayo iyayichaza ukuthi uhlakaniphile wena mawuhlala phansi ubuka yonke le mess idalwa yini kwenzakalani ngesingawe moyihlaziya ubona kwami mfethu zoba honest proud wami ngikutshela iqiniso mfethu angazi professor mfethu yazi ngoba sike sifike isikhathi sokuthi yabo manje ngikhathele kodwa angazi kwenzakalani mfethu ngibuyela kanjani lapha yazi ngithandaze mfethu ngithi uNkulunkulu ngicela nje ufike once empilweni yami uthi nje Mnqobi namhlanje uya-retire kumsebenzi yakho uyofika nini ngiyokuthola shothi ukuphumula ngoba mhlawumbe sengashona angazi professor kodwa khona inkinga ekhona mfethu engazi ukuthi ngingakhuluma ngithini ingakho ngikuphendula ngithi angazi mfethu kodwa nje khona inkinga ekhona mfethu khona ngiyabona nami inkinga ekhona khona inkinga ekhona mfethu engazi ukuthi yini mfethu and mangikubheka mfowethu it's like uNkulunkulu ubeke likhulu kuwena imvelo ngeke uzuyikhohlisa uthanda ufisa yabo indlela abantu abakuthanda ngayo mina kuyaqala kulolu hlelo ukuthi umuntu abuyaze kube okwesi4 no 5 namhlanje isonto sesiqedile ngiyaqala qala akazi iziyenzeka lento mina nginenkani yami mina mfowethu ukuthi ngiyakwazi kodwa manje iyangixaka mina le nangendlela futhi ngeke ngabhala ku Facebook ende kabe uheheba le ndaba ukuthi mina nawe uzufike la kwenzeka kanjani ngoba phela uyabatshela straight ngiyabatshela ukuthi mina nganqaba lo muntu engitshela ukuthi ufuna ukuzohlelweni ngamtshela ukuthi ama followers ami or ama subscribers awabathanda abantu besilisa ngoba bafike beqamba amanga la yabo asikho isifundo futhi abasikhiphayo ebantweni yayizwa le nto leyo ngabatshela ukuthi ngakushiya ngabuye ntambama ngizojima unombuso weza kimi wathi bhuti uprofessor ngicela umthathe lo muntu lo ngathi mina no ngifuna intombazana ngolesibili ifika nentombazana ngiyakhumbula kalolo suku ekuseni unombuso ngo9 mase ngizosebenza mangithi nawo nombuso engifikela nomuntu ngiyakhumbula ukuthi ngalolo suku lolo waqala kuthina wambuza ukuthi uphi lo muntu ngihleli naye kodwa wathula ungakutshela wathi hayi ngisazohamba ngemlando yazi wathi uhamba sabe siциfelana amehlo sabe yabo sambamba
yena ulindele umuntu wesifazane ngiyakhona manje phona uthi ayifihla uma ufuna ugqoka isigqoko nje isigqoko is like awuhlukani naso yeah mfethu yeah imina lo ngathi ayiliveze idread ungabi nakhe then nje isigqoko into esingijovile leyo bro uma ke sekithi ngiyaphuma kwekuseni ngo9 hayibo ngiyongizongela ngakuzaza khala nena umbuso wena unayo iqiniso ngithethela lo muntu ehleli naye angithi vele manje seningibambe ngokuthini awusana chance sekulate vele sekumele sisebenze manje akusekho ukuthi kuzothiwa kuzolandwa omunye umuntu bo bese yabo kwasekusebenza uNkulunkulu lalela ke uyakhumbula ukuthi ngesikhathi nawe usaxoxa wena ukuthi indaba yakhe ihamba kanjani ngavele ngahlaba urecord kuyicamera ngoba ngesikhathi uvula nje umlomo ngavele ngezwa amandla lapho mfethu yazi nginganakile lapho it's like mina ngangikhulumela nawe into engake ngabhekana nayo angithi nje buke nje namanje njengamanje 30 minutes angaze ngize ngiyenze introduction futhi namhlanje ngijumile siyarecorda nje ngoba ngikhuluma siyarecorda nje namhlanje bese ixoxela uyabona ngicelile ngithi sengathi abantu like bengangibuza imibuzo yabo ngaphendulela and nathi nje izinto ngiyibhalile ukuthi into eningayona imibuzo lapha abantu nje mfethu abathi bayakufisela ukuthi engathi ungathola ukusizakala bro pick up yourself nansi nje enye ithi this guy makes me so emotionally hle may God bless you, may you find the help you need, never give up, and please do right by your family, they need a son, a brother. With that being said, sacela part 5 losuku lwesikhwama was it the last day ibona umama wakho bathi ngosuku lwesikhwama usuphunyukile ubaleka ngabe usuku lokugcina yini owagcina ngalo mama wakho ngibaleke ekhaya ngesikhathi ubaleka laba lezi inkabe ezayifika ngigcina labantu uma ngangigcina na kumbona lapho so emva kwalapho kwenzakalana emva kwasisikhwama ingane la engithi khona ngakusasaye ngase ngizama indlela yokuthi ngihambe yabo ila ngihlangana khona nalabantu engangithi ukuthi bayangidlalisa like wena ngibaleke laba bathi vimba yabo kanti babe khona ngayizona ebusuku mina ngingababoni ngasuka futhi ngiyinhlamvu lapho nangu ubongani maphumulo Nqobi mfowethu engathi uNkulunkulu engakulekelela ukwazi ukulwa nalesi sihlava nabangakwazi ukukusiza bangenelele ethi Mthunzi abanye abantu ke bavela as user abavela amagama abo uMthunzi uthi so this video on Facebook story sokungena ndiza sangihlekisa it's exciting yazi into yakulandela abantu ke ile story sokungena undiza taxini ingakho libele ungibuzile na ukuthi kuphi undiza mnqobo bro ngokhiye kuvulwa ngami mfethu isemlazi igate lasesikoleni kuvulwa ngami nje ngendlela engilula ngayo ngivele ngibanje ukhona ngibanjwe la eblokweni Nqobi kade ushawa mawungathiwa mhlawumbe uyabala sezinga nje mhlawumbe igama yokushawa nje awubale nje ngeminwe ngikhumbule professor ngicela ungizele kahle lento engizoyisho ngingathatha yabo nje ukuthi ngibale ngemini u10 emini enyaweni u10 makes it 20 kodwa ngingathatha abantu abawu20 sibale ngezandla zabo nangeenyawo zabo akubaleki kodwa mfethu awunamiyo ucebisa anginalutho angazi indaba mfethu futhi ikhona into protective mfethu angazi indaba nje njengoba dengisho izolo anginamthofu ngimini inhlamvu esibham anginanxeba lebhodlela ile nje lebarrel engila ekhanda ngiqhuma nje kubuyele mfethu ngishaye kumlomo ube mngaka kodwa ngeke kusho ngeke ngaba mina nekhaleni ngingakwazi ngisho ukubhema professor ugwayi ugwayi ngivula kanje umlomo ngubeke ugwayi la ngingabhemi ngendlela ngangivuvukele ngingaka ucatshuliwe angazi nanokuthi ngangishawe ngensimbi noma yini la nje bhuku yabo nje angibonana nokuthi yini kodwa nje ngavuka nje ngingakwazi ngisho ukuphefumula mfethu ngaphandle kwalomjida lo owashona okay ukhona nomunye ubuzile owashona mhla nishawa ukhona nomunye umuntu weke washona nishawa naye like nimanje umphakathi yena wagcina esala ngempela ekutheni uyashona noma
yena lokwagcina ngayo ukuthi ashona. Uyena nje pro wami washona nje. Okay, khona umunye ubuza ukuthi ngalesidumbuke esingcwetshwe eduze kababa wakho ababetshela ukuthi wena kwenzakalani ngaso. Ya baskipha lesa sidumbu ngoba sabuyela phela ukuyotshela lona lomseshi lo. Yeah. Ya ngoba angithi phela mina ngiphazamiswe lento yalesi sikhwama lesi yokuthi ngibaleke. Like briefly ungakwazi ukubatshela abantu ukuthi yini ababeyisho ngalomuthi wakulesi sikhwama bathi kwangowani lo muthi ababewufuna hlahla bangithi umuthi ababewufuna. Ya babefuna umuthi kodwa ngokuthini phela nami ngusikhotheni waselokishini yabo. Yeah. Showcase impando la mhlambe yokugqihela isibhamu into ekanjalo noma mhlambe ngeke ngisho exactly kona kodwa nje mfethu izona lezi zinto zokugqihla okanye umuthi mhlambe weimali kodwa nje into eserious leyana professor ngoba yona into kuphela babeyifuna. Yeah. Hayi babenganandaba ne-fridge plasma funa nje le parcela elalise sikhwameni ephaketheni liseceleni. That was the most important thing ababeyifuna. Buka lento mfethu njoba ngilinganise ngathi iManchester, iParis, iKaizer ihlangene kodwa bafuna lento eyincane ukudlula ngisho lenkomishi le. Abantu abaningi kangaka. Wayo omunye ngathi iphi plaza, omunye ngathi liphi fridge, omunye ethi mhlawumbe amateka ami nengubo zami ngoba zonke lezi zinto obviously zazikhona la esikhwameni. Yeah. Kodwa kwakufuna leli parcela elincane. Lele ngisasho namanje professor. Why ingabe ngiyakufihla lokho? Angilazi lelo cala mfethu. Angwakhohlwa amacala ngwazonke. Kodwa Mnqobi like mhlawumbe uma umuntu ewumacaleni kuvele yena umuntu oqala mawuthi nginento elahlekile. Yeah. Kakhulukazi abafuna ungasahlala ekhaya. Yeah, usumuntu nje yini kuba vele angithi impela nawe isikhathi esiningi ubonakala ebusuku. Yeah. Ila kuthiwa khona uzenza khona izinto oyeke ebusuku. We uSimangele Shezi ngicela ungiphi inamba yakho professor noMnqobi uyaludinga usizo kubuhlungu. Okay Simangele, uma ungena ku description box lapho ikhona inamba yami ngizongena futhi kule comment ngidrop inamba yami. Angijwayele ukubuka ama comments ngezimo zokuthi ngesikhathi ngisayiqala ichannel abantu bebengithuka bekhuluma zonke izinto so manje ngagcina ngidemoralize ngathi no ngoba lento le manje ibuyilimaze mina ngithi ngizama ukusiza angivele ngikhohlwa ama comments. So njenga manje ngishese khona ama comments a right ngigcina ngasakwazi ukuthi ngibuke. Kodwa ngabe badlala ngawe nje manje. Uyabazwa abantu usiza kanje ashiso mhlawumbe umuntu ophuzile usuke ebhala efonini ekhuluma usutha kwakhe mfethu. Wena namanje ngisasha yabo njengoba wawuthi wena amakusasa ethu kufana nokuthi into elahlelo olwandla ngathi mina akukho njalo into esemoyeni. Wena ungasiza mfethu sindizele kuwona umuntu ebambe ngalinye umuntu ebambe lakhe mfethu. Umuntu nomuntu uyalaze lakhe. Uthi ukhwezi xulu uMnqobi usekulungele ukuphuma kulento. Ngiyafisa athole usizo bakithi. Professor siyacela usilethele nase bephumile kulento nokuthi banqoba kanjani. Okay, bathi ke mase sihambe sese salinqoba indaba yakho kuzomela sibuye futhi ukuze uzosho uzobaxoxela ke ukuthi unqobe kanjani. Laze labhlungu udaba likaMnqobi engathi angalithola usizo kusho ubani uMathabisa. Abantu bafuna upart 5 nangu uMahlambisa sinethemba uthi ucela upart 5. I think now it's time to act good. God people asizame ukumsiza umacala manje please. Sikhona njalo. Yimini macala. Yeah, sekonda iphuzu lokuthi athole indlela yokuthi enze ibook ezothi uhambo likaMnqobi. Ama-suggestions wabo bathi kumele lokhu ubhala incwadi straight ngoba kahle kahle umlando lo. Yakubona ngithi ngingayibhala incwadi ngisaqala sengiphana nendawo sengiyimina futhi. Kahle kahle kuningi professor kula ngimina mfethu. Okay, nangu omunye ubuzo ngicathi busuphendulile lo mbuzo. Wagcina enze njani emveni kokunqamula ekhaya? Nakho lapha khona bengena nawe ufike ushaya umthanga lo. Bafike ngajob ngale. Yeah. Bathi wasuka lapho wayaphi? Oyilapho
ilapho khona usuhlala ngoba phela ngakusasa ekuseni ngalala ehlathini ngalolo suku Yeah. ngakusasa ekuseni sengiyabhaqoza ngizazi ngizoyaphi hlangana nalabantu abathi vimba oh nje sekunesikhathi yabo sekwento endala neprofessor Fethu nangu Lindiwe Ncube uthi awu nami ngingulindiwe uma wakho Lord have mercy on Nqobi's life kodwa ngempela kahle umuntu ofuna upass 5 bekumele akhokhe u50 rand ungawenza umehluko empilweni yesithando sami kusho uNombuso Ndlovu yazi uqinisile lo muntu yazi washenye into ushenye into mfowethu ngithi mfowethu ubuka abantu abangaphezulu ka20,000 mfowethu mangathiwa nje mhlawumbe kulanda 20,000 50 rand abo 20,000 imali le mfowethu ngayishintsha impilo yakho ndiyazi futhi professor ingavele sikuse rehab ekhokhelwa straight singathi yabo mfethu yazi ngasebenza leyo plan le singavele sikuse rehab ekhokhelwa buka mfethu abantu ngendlela like part 5 yeah bengayikhipha leyo mali mfethu ubani nalo suggest into enhle kangaka uNombuso Ndlovu bo mfethu yazi uqinisele lo muntu lo mfethu bafowethu mufuna mabizo wesithandwa sami mfethu ngo50 rand hambena ungene we description box kunenombolo yami lapho uNqobi simhambise erehab ekhokhelwayo straight izinto ngoba phela ngithi vele ama rehab lana mina engiwafuna kuyalindwa kunika ama process akhona mangathiwe ekhokhelwayo kwakusasa ungalala kuyo kwakusasa uNkulunkulu kuthi uBongiswa Mtshali this man is intelligent I wish he gets the help he needs and help others bese kuba uNomeliswe Nxumalo I don't really enjoy male episodes bakithi but Nqobi has such a sound mind I can listen to him all day all the best buti uNkulunkulu akusize seriously ukuba benginakho pakithi ngabe ngiyakunceda serious angithi uyabona ngempela yabona yabo mina ngilalela ama subscribers wami iwona driver le show mabethe hey asisabafuna abafana nami ngenza ngeke uforce ngeke isalale lo muntu ngoba lento leyo ukuthi angisabalethele ukudla bakufunayo that is why amantombazane semaningi but okwakho shuthi vele wafika lo Karaba uthandayo akwakuyintando kaNkulunkulu okwakho King Nqobi salute yabo abalandeli bami balekile nathi indoda lapha ugcina ocele uthi kanti wahamba nini uNqobi ekhaya engawazi ngisho Facebook mfethu kuthi impilo yakho iphile yazi ngikhumbuza athi ngiyibuze ngempela ekhaya ngahamba nini athi ngibo ngoba lento yokuthi kufaniswe isitombu yango 2015 ngahamba lapho professor ngeke ngikufihle lokho shoot it's been 8 years vele nakho kufanele usisidumbu hayi ukuthi ubuhlala ekhaya bengahlali ekhaya kanyamalale ngo2010 okay like now ugcinene nekhaya ngoba kuyimanje 2015 ndongushoyo bro uma wakho uzokubona ngiyamfonela uma ungazi nje ngeze kuphela mfethu no yazi nede ngicabanga kodwa ngiyacabanga amandla kaNkulunkulu ngoba lezi ngithi baba nangakwazi yabona uma sewumele rehab kumele uqale kuma wakho uyobuhamba nami lapho uma wakho ayokhuluma phezulu kwempilo yakho akubeka isandla ekhanda kuzindlela yami mfethu ya uxolise kuyena ngakho konke okwenzile akuxolele maqeda kubeka isandla kubusise ngiyazi mfethu ukuxolisa kuyena ubese kuyinto like mfethu ese Nqobi ngiyamazi vele yabo yeah kodwa nje ngiyazi ngoba mfethu ngithemba wena bra wami no nje ngizobe ngicela nami leso sandla kuyena and yazi into ebuhlungeni Nqobi lana mfethu yabona umuntu ufike lapha kwishow yami ufika trend abantu amehla abantu abheke yena mhlawumbe ngeviki ezakuzobe kutrend omunye umuntu yabo uzogxoba indaba yakho yabo mfethu uqinisile ngiyacela bafowethu ngicela nenze show uma ubone le video usuyibuka uzofika la if ever ngempela uNqobi nemthanda le ndlela enenza ngayo even ama 10 rand even ama 20 rand mfethu mfethu yazi yona ndlela mfethu ngiyamthembisa angawenza umehluko siyacela bafowethu ngithi ngikhuluma ngelilanga usuthi hayi ngeke ufana naye wesithathu lo akuyena kuyobe sekukululama kwami mfethu ukulula isandla ushintsha impilo yomuntu mfowethu into enhle kanjani ngoba mfethu muthi yabuka professor ngeqiniso kahle kahle ukhiya uphethwe yimina kodwa
akuqale kuvuleke mina umuntu ngabantu aqale kuvuleke mina professor ukhiye wabafethu abaningi ekunezinto engikwazi ukuyikhuluma ezimayelana ngabo lobu rehab bakhona engazi ukuthi lo ukhiye into yakawot like lethe tengisho umlotseni solotsolweni yabo leyo nto mase ngaphela usukhathele isidakamizwa uyasho ukuthi ngisho ngathiwa ngimi we-assembly ngitshele sengisho lawo magama ethi nalo uqalayo ethi methu uyabona awusikhotheni lo kodwa use right bro yashaya la uyabona ukuthi awuqinisile lo mfethu ngiyayincwaba ngampela la ingakho ngithi ukhiye wabafethu abaningi uphethwe yimina kodwa ngiyanicela kuqale kuvuleke mina kuqala nina bendlondlo nophapha ekhanda kamenzi tabakawulalelo lomuntu omemezayo omemeza athi yakhala uyalile ukuthi igula lika Jama lichithekile nina bendlovena amandla nina bakambudu ubomvu njengegazi nina bakashishilize ngedidi kwelimaholo lemhlabeni limbhekile siyacela abafowethu siyathobeka sicela abantu uma usubuhoza fela sicela besubscribe abantu sicela bejoin membership abafisa ukuthi kulekelela umnqobi asiwe rehab siyacela bengifonela inamba ngiyayishiya kwi description box lapho bengene phakathi bebheka ifone number njengamanje sino 46 minutes kuyaqala ukuthi size sifike la ifone izoyivalekela yona so bafowethu ayilenda bako part 6 bani emadoda ekahlena ke sinike nabanye ithuba but siyacela abafowethu ukuthi sizame ukuthi silekelele umnqobi mina igama lami nguprofessor ngingokamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabhomthetho ngasohlangothini la kamandla ka 6 ukubona abantu ukuthi mfethu lokho omncane mfethu kusiza mina mfethu wona part 6 loyo professor hayi mina sengincane nami salute